Dobro jutro, poštovani gledalci, počinje Dnevnik. Ja sam Branko Veselinović, ovo su najvažnije vesti jutra. Ne samo u meteorološkom smislu. Kako vreme prolazi, beleže kalendari. Tradiciju njihovog izdavanja započeo je još Vuk Stefanović Karadžić, govoreći o kalendaru kao knjizi koja se tokom godine neprestano po rukama premeće. U Čačku je objavljen Srpski narodni kalendar, knjiga sa tradicijom od 15 godina. 15. knjiga, 15. srpski narodni kalendar. Evo ovde sa koricama Bogorodice sa Hristom iz Čačanske crkve. Htjeli smo, eto, i na taj način da se i mi pridružimo proslavi 6 vekova od prvog pominjanja Čačka. Od one 1408. godine. A ova knjiga, kao i onih prethodnih 14, nadam se da će otići u svet. Nadam se da ste možda i vi dobili neki od primjeraka knjige. Srpski narodni kalendar za 2008. godinu donosi tekstove o pravoslavlju, svetiteljima, znamenitim Srbima i još dosta zanimljivosti, tako da je vredi pogledati. Branko? Hvala, Silvija. Sada o sportu. U polufinalu prve grupe Evroafričke zone Kupa Federacije najbolje tenisarke Srbije sastaće se sa reprezentacijom Holandije na centralnom terenu dvorane u Budimpešti.